nakambe ka Master Xitsonga analyst. Chianele. Hi, of course mdeta ka la usungove lo ngata ke linka na Limpopo poison. Hey. So ka siku lamhla of course ra 17 November fikeni scroll ka account ya usungove mbalo uzinhlekela masitoko bakho kutayini vele la nga fiki vona usungove afika tsala ku track 2 aku poison aku is a hit as you can see, and then avekela this image oshono kwa mokumo kuna nomonde na salande producer kwalano kuna mpanyasi kuna DJ Gift wasungove lwanga ka far left here, so it's fine. I tlhela nga post kutselo ku track 2 poison is a hit, so this post is directly linked to the previous one. I'm sure I endle video about this post la aku vekelo image la itsalo ku poison, so mina nimbyele khalo ku beef guys anzonge nikana ni hala na hala ni because Mr. Post na untivela no beef wise. I have to be honest ku na untivela beef ya Mr. Post mani yivone khale ngopfu mina before khale mani yivone khale ngopfu. So hiswo sweswo track number 2 kota ku ri beef to poison, which means Limpopo poison. Di be kahle ngopfu title leyi ndizela ku poison not Limpopo poison. Ay so va ukuhlaseriwe niswo sweswo. Dr. Shirimani Mayengani the president sevara press Rhangani miya ku nozeliwe ni beef niswo sweswo. Loko ku ri mkhulu yi ta fika yi sungula ku chava yi ku mese ni la ku lunga lavi beef di ta mnozela hi beef mintwa mi nga tshembi. So hiswo sweswo December ku laveka beef hiswo sweswo. So ti-track ta ndliwa ta kahle, it's not like ti-track ta kahle ti laveki, ta laveka mara beef hi yona leyi langutaka yona vo tala ngopfu vanhu lava loko vanhu vo fana vo Master T so mi kuma ku va lava ngopfu beef, so hi ni hi rhangi hi yingisela beef before the other tracks. Loko beef yi va yi bile swo boha hi landa tracks letin'wana. So usungove vhela ti tshama dindleni beef mi swona ku album ya 2022 yi ri njhani a ku ri beef vo Master T aho enjoy ho chava ku swi vula in public va kata ku hi biased mara album those tracks ta beef a ti hi ba swinene a ti hi ba na to hiswo sweswo. So hayi mina as Master T I'm waiting for this track to ye ku ta ndeka yini. So Dr. Shirimani tisani beef, if mi nga tisi beef mi ta nyuma hi leswo.